Na stadionu fudbalskog kluba Bačka 1901 juče je odigrana fudbalska utakmica između generacije čiji je trener bio Čika Varga, a nose naziv Momci Čika Varge, i veterana fudbalskog kluba Bačke. Prijateljstvo koje traje preko 40 godina uspeli su da održe i do sada odigraju 21 prijateljsku utakmicu, u sećanje pre svega na njihovog trenera Čika Vargu i neki igrače koji su umeđu vremenu preminuli. Tako da smo juče iskoristili tu priliku i jednim minutom ćutanja se setili prije svega Čika Varge i dva naša igrača, a naši protivnici ovog puta, što je interesantno, su bili veterani Bačke, tako da se u jednom trenutku na terenu našlo u nekom slobodnom ovako procenjivanju više od 10.000 ligaških utakmica odigranih za Bačku, obzirom da je Bačka ove godine ostvarila veliki uspeh, ušla u viši rang takmičenja, znači u Srpsku ligu, i ovaj meč je takođe bio jedan način da se skrene pažnja i na taj veliki uspeh.